ka president ka ri ka Droupadi Murmu ka la Pyrda ba thung mau nong rim ki Jingtei ba pher ki ba Shongdor 6000 lai spa lai phau Klur Tyngka ha phalau ka Gujarat Medical and Education Research Society ha Gandhinagar Gujarat hene ka sngi ha ka jingle jingo ba ar sngi jongka ya ka Gujarat kadi ka jingle jingo baningkong ya ka Gujarat kum ka president Henemen step kalalik bu sentil bat pendan buram yo Mahatma Gandhi ha Sabarmati Ashram ulat ka Gujarat wa Acharya Devrat bat menteri rangba Bhupendra Patel rukle don ringkat ha kani kasngi ha ka thup jingtho kino wanjungo kai la tho ba kani ka jingwan jungo ya ka ri bakhoj Mahatma Gandhi kala ai la ka jinget ba jing ai man sim ka president kala prashang ru ya ka charkha ha Gandhi Ashram मैंने 2 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन होने से गुजरात के किसान भाई बहन और भी अधिक लाभान्वित होंगे। देशवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।